Itu lu gimana, apaan sih? Tanggal bang, Oh, main layangan lah bang. Kagak ngelongo apa no? No. mana? Es, boy. 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 Woi, es kering, woi. Es daki kali. Apaan? Bisa eman lo rumahnya. Dia kagak apa kagak mengatain keling-keling. Daki maksudnya. Lah beli sini. Nah, gitu dong. Bang, Ngasih. lu gak apa sih? Jualan es begitu. Begitu gimana? Lah itu esnya di tank-tank gitu. Lah gua. Iya, ini namanya teh es instan. Udah jadi gua ngejak dari rumah. Atau kagak dingin? Ya ntar dinginin, lu diemin aja dingin. Kagak enak banget sih. Karena kalau udah begini gua tinggal nyerodot doang kalau ngasih nih. Serodot tuh kan. Pelit buat sama 2 gerobak, teh bang nenteng 2 plastik doang. Ampun, gua mah dah ah. Lah iya, apa zaman sekarang mah kudu mesti instan. Apa-apa gitu kudu instan. Mie aja instan, apa? Es instan enak kan tinggal nyerodot doang gua kalau bukan begitu. Ya kagak begitu juga bang, kagak maju negara kalau rakyatnya kayak gini mah. Ngomong-ngomong, ini es kira gini apaan yang keling? Iya, ini namanya es abang keling. Ngomong bang, dari kemarin nama abang keling, kirain saya esnya yang keling. Wah udah, gua mas ngelawak, gua lagi patah hati juga ini. Yalah. Betul lu gimana, apaan sih? Tanggal bang, Oh, main layangan lah bang. Kagak ngelongo apa no? mana? Wah iya ono. Lagian gua kalau ngeliat ke atas suka puyeng. Lah kalau suka ngapain ngeluh bang? Liatin aja terus no ke atas. Nah iya ya. Lah iya bener, gua belum bener ya. Pantes gua dagang minus mulu. Belum bener gua. Kagak maju. Blow on gua. Belum bener. Pasti gua blow on bener gua. Jangan tawa lu. Blow on gua. Blow on gua. Lah bang, lu ngider gini baru sambil jagain no? Udah gua mah begini dagangnya, ungkap-ungkuk aja yang ngider gua mah kadang-kadang deh. Ada cerita kali ya? Itu mah anu kali saudara gua kan punya saudara kembar. Iya, ada 2. Jadi 3 dong bang sama abang. Lah 2. 3? 3. Iya. Lah gua sama saudara gua. Jadi berapa? 2 ya? 3. 3. 3 sama abang. Gua punya 2 saudara kembar. Sama abang. Bertiga. Iya. Berapa jadinya? 3 kan? Iya bener ya? 3. Lah belum bener gua. Iya. Belum bener. Iya. Buset. Gua bingung gua mah. Bang. Apa no? Bang, aduh bang. Set deh. Bang. Tarik. Bang. Ya. Ya. Putus. Lalu sih bang, ngajakin ngomong mulu. Lah lu. Dia nyalain gua, putus saya tuh. Ya bang, gue lagi bad mood nih. Habis diputusin. Bahasa lu bad mood. Lagian awak masih bau. Udah. Paling dia lu mau nyeramain gua, nggak usah pacaran. Lah itu lu tahu. Gua udah ceramain no sama saudara lu. Emang apa? Nyeramahin. Taunya dulu dia juga begitu. Lah iya, itu namanya dia berbagi pengalaman. Dia begitu kan buat lu juga ntar ilmu, biar lu kagak seradang seruduk. Lagian masih bau minyak telon. Lu mau pacaran aja. Jangan, masih kecil, kagak boleh ya. Ya, botoh. Ya udah. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, breathe out my nose and head, heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story.